Hello, a very good evening. I am Manipuri. Impact News, the 360-degree analysis of news and events. Manung na mayam punong utara mukjari. Manuina, hajik oi ribu kanglu ani irang se chai amaga makai tha tarang ni pan mapung phagre. Aduna hajik bhawda khoi ki Manipur government tamati central government na lengak se ki hajik oi ribu makhoi ki tamum dok mathau sing si ningthin na tawdabana maram la natragana makhoi na tamum dok thabak sing si phajana khoi mapung phana tawda argasu irang se laksen mangam de havismadi amna mek seng ure. Aduna hajik oi ribu film sira irang si matau karam na government na laksen gadage havisi makhoi ki tongan ba makhoi ki solution mayam ka puthok na bhonari adumak pu Honari Sigi Matak Sida, Kogi Irang Sigi, Koi Nomi Kangdana, Cookie terrorist, Natraga Cookie militant Singna, Noma Kangdana, Nomi Capsule Pee of Fumsini, even Kogi Mui Taruk Faraga, Tibu Kangdrivini, the Pia Humamadi, Angang Hum, Mamang to Sumi, Hum Paru, Matung the Mui, Amana, Kogi, Tadora Matung the Mui, any corner, Makogi, Apamba demanding Tower Matunda, Makoi Tadoro Kibu from Legre, as a Marata to one Makalgi, Makogi, the sophisticated weapons season at the land torpedo of Legre, even missile capsule ba, drone bombing tower, rocket bombing to Salapu of the Chingway, the Lady Maraxida. Aduna, Hosiko films the Ching the violence, and the Kana chattering a Maraxida. Tapakta ngasi maki anoba khoi notification sigi khoi central government ki maikede hana thamam daba mafam singda nauna armed forces special power act amuk thamjalak pui wafam duni aduna hajik reimpose tawrei hana le mafam singda maroina hajik khoi reimpose tawrei Afspa si hajik sekmai saruk lamsang jiribam lamlai amadi leimukong loina na moirang police station na kon mafam singda hajik armed forces special power act hajik makhatan chanargani habi wafam duni aduga ngarang su khoi Central Paramilitary Forces koi company chani am khaksu Manipur gi koi Imphal airport yor pumdum da koi tongan pham jing da deploy tau gi bi pham bhau lere aduna luri bo pham de hajik hanagi tongan ba Central Forces more than 40,000 50,000 hen lai bini ma pani changjal ko irang jing mari leina na aduna no na changjal iwa Central Forces me am khaksin irang ji laksan bangam godori bra hana chahi amaga makai jina kari maram gi damak irang laksan bangam dri bino aduga hajik Armed Forces Special Power Act has reimposed or Posina Laibu Kanglup Anigi Irang Solution Mangam Gudori Brahani. Aduna say when the Tamzari topic say violence in hills, Armed Forces Special Power Act in Valley. Aduna topic Hector Langson we say Oza Dr. Yumnam Premananda, Head Department of Law, Manipur University. Oza Premanda, very good evening, Taram Dokchari. Aduga Oza Advocate Puyam Tomcha, President, All Manipur Bar Association. Oza Tomcha, very good evening, appreciating your joining. And last but not least, Oza Shanta Nahakpam, General Secretary, United Committee Manipur. Oza Shanta Taram so Han we say Oza Shanta the Housege. Maroina Oza Santa, when I hand the Irang the Yang way I say, Irang see, I'm the car hand among the Irang say, and a film social of you often do Malay, Adugang Sulup Traum in Manipur, total shutdown Torga Pung Mariki shutdown to Muni, Mapung Power, Imphal Valley Sarukta, totally Manipur paralyzed. Sapam so ugre aduga amorom da mo karim irang si laksen mangam darba amadi koi gi fazin khriba mioi taruk angang ahum amadi nupi ahum si within hafta magi 1 week ki manung da thadok pangam da targi Manipur da jik pali ba sarkar lengak pai MLA matri myam mass campaign masi resignation to wi wafum phagu thamgi ba lere aduna hajik valley gi sarukta Armed Forces Special Power Act thamjalakpa odasan kamai yeng ba ya koi gi hoji laiba leba ki phibam jida koi vulnerable area ai tare ko Hogi Hosiki Sekmai Kautuk Kadangman Swai de am toina Irang Chang Nine of Zatarakoze. See the Ging Saigi, Akogi, Moirangi, Sonakanda Saiton, they lady blocking the Swai, the control Tongam Dava. Swai the Aspatam Zalaku, Awakanda, Angania Gasu with the Rana Kalego. Angania with the bribe the Asagi, Mandika Noaganda. Hosi Liang de Pochi Aspazi Tamaga, can say, Kaniko, Masigi. Afspa की लांग जिदा कना थुगे है तो नहीं भी यंग मरम दी कहीं नोगा ना Afspa ले रसू ले इतना कसु हाना सेंट्रल फोर्सेस तो याम मसिंग अमा हाना देखिए सुम कोई मणिपुर ले रही बने मुझे कि सामने आया था कहीं नोगे कोई की साइटों दा माउ मसी ले गिदा बसे माउ ना हम ले गिदा बसे मसी यंग फम जी BSF ले तो हाना दे उन्हें मोई BSF ले बने को तो ले रही बस जगह सीधा मोइने नोई कापोक को मतलब दा कमाइने BSF ना रिटालिएट तो उन्हें मोड़ी नोई तो याम नंग ना रेंज बो योरे तो कमाइने नोई बकोशन दुनिया even कोई प्राइस इन पेन बस मैं फुंगदो की मतलब ना BSF का लोई ना मुझे यंग ले मकोई मगे देगी रिटालिएट तो दी हैबिगी वफम बकले करे डाले दुनिया वाले इधर से कहा तो ना सही Afspa से ऑपरेशन चथा भैया ना बा
थमईरा अदुगा ngसाई करम मखन ऑपरेशन नो चथर कदोइसे अदु अखोई प्रजाना थेंगनदोइसे ममांग अस्पा से सही सांग्रब सही 10-15 कुन को सुक याम सांग सही सिदा अखोइना अस्पा की अवाब से याम फजना खंग्रबने अस्पा जी नियम चुमना तौरगदी अदुम कहने को इरांग लाक्सन मदंगम गिबे अदुगा नियम से खरा कायथोखरगदी ngसाई कहने होजे अखोई लेबा प्रजागा असम राइफल का लेबा कहने थाजनदबगी मोंग देन अदई सेंट्रल फोर्सेस लेबा थाजनदबगी मोंग थाजनदब लेबे मरम से मेनली कनोनी अखोई असोना खंड लेबा अखोई कनोसे ट्रुप लेबा जगह सिंगदा जंगल गी मनुंग सिंगदा फावरगा चंगैबा असोना खंड चंगकपा मिलिटेंट सिंगसिगी मथकता सेंट्रल फोर्स सिंगसिना खुलाई सीज तौबंगमदबा एक्शन तौबंगमदबा अदुगा अयाम मतमदा मोइना सिनबा खुलाई सिंगसे यामना अरांगान जो फेसबुक तमा वायरल ओइगिबनिको अखोई इंडिया की आम कनोना कनो डिपोदगी साब खुलाई अमा को अखोई कनोगुम माले लेथोर बोमगुम मानबा रॉकेट मानबा मको मदु वायरल ओइगिबने अदुना सिगुम मयाम जे लेरिङैदा होजिकी अखोइना अस्पासी तरामना ओकपा नत्रगा ओक्तबा इरांग फनेना खनबा नत्रगा फन खंदबा हाबदुदी येंगबा मतम गाइरे येंगददी यारोयको तौबदबु अखोइना सेंट्रल गवर्नमेंट दा थाजबा लेतबसे होजिक अखोइना ngrangi अखोइगी कयानी शटडाउन हायगद्रा अदुगी अदुई मतुंगदा अखोइना होजिक लाउथोरैबा नुमित 8 गी मतुंगदा अखोइना मास पॉलिटिकल रिजिग्नेशन हाबदी एमएलए सिंगना रिजाइन तौदा तारसु प्रजाना हायबदा मोइदा तम्मे अदु मोइना मथकता हायबदा ताद्रबनेना सेंट्रल पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी सिंगसे मणिपुरदा अखोइगा चानादे हायबा पोचेमदी चांद भाई अखोई रीजनल वाखलोन मणिपुर की होजी हिस्ट्री ओरे अदगी सोसाइटी ओरे देन अदगी लॉ एंड ऑर्डर ओरे अमद चानादेब मरमदि अखोई हिस्ट्री यारे कनो मिलिटेंट सिंगना पंगीदेसन हिस्ट्री मोई हेते एक्सेप्ट तौसले अदगी मणिपुर हिस्ट्री से कइनो सो खंग्रेब अखोई नेशनल पॉलिटिकल पार्टी सिंगना को अदुगुंबा इशू अदगी मैटर याम लेरे ट्रेड ता हायरे अखोई मणिपुर से हाना कनोना यूपीए पाली मतमदा कनो लुक इस सेना तौरमदो अखोई सिगी एनडीए पालकाना एक इस सेना तौरे एक इसकी कोर एजेंडा सिदा मोरे से अखोई कुतै नाथो लेबा मोइना वारी बोबको अदगी सुगुम मयाम अमा फैक्टर याम यामे बदुना अखोईगी ओइबा प्रजागी ओइबा मसागी ओइबा पॉलिटिकल मैंडेट अमा अखोइना पामिसि सिनी अखोइना पॉलिटिशियन जिंग सिदा राजनीति तौबा मी सिंग सिदा मणिपुर की पालिबा लेंगाक्सिदा अखोइना लीडर होइना खनगी मिमिसिंग दा तौहनिंगी सिनी हाइबा मैंडेट अमा लौबगी मतंगाई फदाबा मदि होजिति लैयेबा अदु नत्रगदि ngसाइगी अखोइ स्टेट सिना हंजन हाइनी अखोइदा असेंबली दा कनोना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना वार्निंग क्यारक पीग्रे अखोइ सिगी फिबम से यामना माना वार्निंग पी मतमदा कुकी मिलिटेंट ना अखोइदा तोइना अटैक तौरगदि आसपा थमगनी एनदि हाइगिदेबको तबदो इम्फाल वैली मनुंगदा क्राइम याम हेंगलाबा बोम याम थमजलकपा डिमांड याम हेंगलकपा सुम तौरगदी अस्पा लाकपे अदुना मियामना हयेंग सेंटरना अस्पा थमजलकपदा गवर्नमेंट साउपिरकनु गाइंदी माना अदु हाइगिबदि लेयेबा अदुना हाइरिबा तौथोरैबा मोंगसे सेंटर का स्टेट का पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन अमा वाटपा मियामगी अपामदो सेंटरना खंगदबको Santa hojik kaigumba khoi afspa jina yamna khoi gi phadana afspa gi marumda masi khoi mamang khangrab ni masi masi gi fact encounter ni sing but one hojik pau masi case pending am khoi more than 1000 cases ne hojik supreme court lai rise so hojik di khoi gi lan hobo nataba hojik khoi gi lan sida khoi isa ngak thok chanaba khoi gi community ngak bina ukta na ham yang thok lai hojik se so hojik afspa lakpa tar hojik maroi na hojik lai je sekmai lamsang lamlai jiribam amadi hojik lai laimo khong gi saruk moirang gi saruk hari jaga sing je यामनो सेंसिटिव ओइबा जोनी कुकी सिंग ने तोइना नोय का बमफम अदो हाइब बमफम जिंगी वैली सरुक से दमु अफस्पाजिव रिइम्पोज तोर पतारगदी हजिक मखोय जे फानिंग मतम फाबे याबे फिल्म लाक्तरे अखोय की मैतै की खुनगाक प्रजा सिंग से अदो मणिपुर की चीफ मिनिस्टर हाइब बि वाफुंग मदुगी नदी खुनगाइबा खुलाई पारगा थोलै ब्याम जे करिगुम लान से लेम दबो तारगदी मसी खुलाई पाइरमोय तंगाइ फदना मखोय जे खोय की जाति ngak नबा खोय कम्युनिटी जिंग जे मसी दे ngaktuk नबि दम खुलाई पाइबनी हाइब की वाफुंग भाव लैगरे हाइब तारे अदो साइ वाइजन मसी की थोलक पाया कॉन्फ्लिक्ट से कमाइ ओय आई वखंददी खुन गाकपगी इशूसिददी अखोइगी कनो लोग मरी लेनबा हन्ननि याउबिरिको अखोइगी आर्टिकल क्या नोमदा अखोइ इसाना इसाबु गाकथोक जबा याबगी क्लाउज अमा याम तोइना अखोइना डिस्कशन गुदिंग दा नैना याउरिसिनिको आई वाखनदि इम्फाल वैली मनुंग दा नत्रगा खुन गाकपसिंगददी थोइदो एंदोना कायनबा कनो लेगदा मानदे हबदि मसिगी सोशल इम्पैक्ट सी साइगी सोसाइटीज दा लेबा इमा इवेंट सिंग अदगी चिनाउ सिंग छात्र नारोल सिंग मयामना लोय खंगनाबा गातनेबा मरोइना अस्पा थमकपगी सरकारना कॉन्फिडेंस अमा सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्फिडेंस अमा बिल्ड तौगेना खनबा तारगदी ngसाइगी मीजे फाबा पुनबा तौबा मतमदा कनो अखोइगी कयनिको पुलिस की करिगी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से याउदबिदा पॉलिटिकली याउ तारगदी फागनो खोटकनो अदु तौनो याम लाइदनको अदु याउदबिदा पॉलिटिकल बैकग्राउंड से यावहनदबिदा
मीजे फाबगी तंगाई फदबा मा कनोने लेब माले आई हाइबदे इरांग जे लोशनबदा को लेब माले अदुबु सिसो मुका नेगेटिव लोम दे येंगतादि चोचानपुरदा कांगपोकपीदा कईददि चिंगी लमदे अस्पाजे हुजिक लेइब्राइन खले आइनाको अदुना मोइगिददि अमु फाबा ngamदेबको अदुना आइना हाइजेसिने येंगतामने हुजे अस्पाजे थमजलामनिना अखोइना हुजे अस्पा लौथोएना भोकेल होइबगी मतमदि नत्रे थमजलामनिना अखोइ फेस तौताबने अदुगा करम मोंगदा अस्पाजे सिजिनरगा इरांगसिगा चानना सिजिनरप्रा नत्रगा ngसाइगी तोंगान मोंगदा फुरुप अमा नमदनबा सिजिनरप्रा हाइबदो अदु येंगताम ओके अदु पोइम तक लाक्सौगे सांता मरोइना ngarang si अखोइ लुप त्राहुमदुगी स्पोक पर्सन मोइसो अखोइगी थौबुबिरगा ngang गवर्नर द मेमोरेंडम पीबो वफम लेगरे अदु गवर्नर मसा लेतबगी मखोइ जॉइंट सेक्रेटरी द पीरमबगी वफम बौ लेगरे अदुना ngसाइगी अखोइगी लुप त्राहुमदुगी मोहत छिलगा थमगी वफम दा हजिक करिगुंबा नुमित तरेत की मनुंगदा अखोइगी मणिपुर की एमएलए मिनिस्टर सिंगसिना करिगुंबा अखोइगी हजिक लेबा अंगांसिंग रेस्क्यू तौबा ngamद्रबा नुपी अंगांसिंग हजिक मांगिबा रेस्क्यू तौबा ngamद्रबा मदि इरांगसि लोइसनबगी अदुम वाफमसिंग अकनबा मोंगदा तौरक्तबा तारगदि मखोइगी मथक्ता मास रेजिग्नेशन की कैंपेन मखक सथरनी हाइबगी याम अकनबा अखोइगी याम सफु याम अकनबा वाफम मखकसु लेगे अदुना अदुइ मतंग दो कमाइना थंबिरम बे कनोने हजिकी को अखोइगी ngसाइ हाइजबदो पॉलिटिकल विल अमा मथौ तायबा अदुगा प्रजासु कोचोंग चोंग जे फतेबा अखोइ प्रजा जे को अखोइ से प्रजाना अखोइदा मरक मरक सीएसओ दो मु पैसा चागरे खोटरे अदु तौरे ने हेक चैबीबा को देन सरकार दा मु ओनजलगा चैबी प्रजा मयाम से कनानो हाइ तारगदी ngसाइगी लेरिबा लेंगाक्सिदा इलेक्शन की रोल अमा लौग्रबा vote thadagraba praja ngatane kanagumba political party amda affiliate tawraba praja ngatane ko aduna praja su masagi pheb lo daga oiba tangai fadana kaino ai tadi state sina center gi leiriba lengak sida haiba matamda tarakte hai tadi madugi political party do akoina haibda tadramnina madudagi akoi withdraw tawbam changeba hojik leiba position sidadi lengak sima heta akoina phukto go hundukpa sidadi akoida ngasai ge hoje ai do PR lagadi kamai tawba adu ladi kamai toan section na toan ma naina bane tawdabu ngasai gi center de leiba polity ajik leiba lengak ki policy hai je party gi policy ne ba से कांग्रेस ने यूपीए ने पालमता दे यूपीए की कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अदगी यूपीए ने नोटिस बु कमाई येंगी अदगी यूपीए ने एक इससे कमाई येंगी हाइबा पॉलिसी दुने लाकदुजे अदो हुजि हुजि पालिबा लेंगाक से बीजेपी अमसुंग यू कनो एनडीए अमसुंग यूपीए अनिमक्ता अखोइना थमनिंगी से कइनो गांदा नेशनल पॉलिटिकल पार्टी से मसीदा अखोई की मीजिंगदा यामना चंगजलगा तौ मतमदा नेशनल पॉलिटिकल पार्टी सिंगना अखोई हिस्ट्री कल्चर आइडेंटिटी अमदी अखोई की 34-36 इंडिजिनस ट्राइब से हिंगमिनगी मोंग से मोइना अंडरस्टैंड तौदमनिना मी अमना जो हाइबसुम ताबा लोगी ओइबा थबक से लखोट पंगमदबम लाएबा अदुना अखोई की प्रजासिना अखोई पॉलिटिकली अखोई मणिपुर से पॉलिटिकली अखोई काइदे लेप्तो नोजे अखोई नेशनल पॉलिटिकल पार्टी सिंगसिगा समझसिना नत्रगा अखोई रीजनल वाखलोंदा मणिपुर अपुनबा आइडिया ऑफ मणिपुर की वाखलोंद लेबा मार थाथौ सी चिनाव मैम से पुंजलगा अखोई की ओइबा मूव अमा तौसिरा हाइबसे प्रजा तंगाई बदना खनदबा दरका ओइबा अदुना मसी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी दगी रिजाइन तौबा हाइबसे मसी मियामना सपोर्ट तौबम थुए हाइबसिने अखोइना अखोइ थमजे ओके एक्जेक्टली आयु जाप्रेमंदा अखोइना हजिकी ओइबा लानसी लेबाक मियामना पारंबा मतमदुर याम का हेन एक्सपेक्ट तौरबदबा अखोइ लाने ओइरिबसे अखोइ मैरिक्तगी मैजरावबी ओनबगी वाफमदो ओइरकदौरे हजिकसे अदुना अहानबदा मसी पॉलिटिकल सॉल्यूशन पुरागा लोइसनगदबा अदुगुम वाफम ख ओइ तवदबो हजिकसे मिलिटरी सॉल्यूशन ओइना पुरकदौरबरा हाइबो वाफमदुनि ngasi afaspa amukadu masida koi review tokslakpa masi reimpost tokslakpasina masigi oiriba mamise aduna sawaisida kamaina yengbe oja maruina Afspa jadi hajik ki saruk koi ki police station Delhi ki saruk telai sale saya ini memang tamjaba lan ki metang sida koi naha sing mayam kha hajik khulai pairi hajik se ado overall kamai ing biram ya Afspa Delhi da khara lakho khara dum lai din ko ada muka reimpose tok sama jaga su yaw siam nungai tho pawng ni di mai Afspa du ga yana da bokho ta su leite da aina haijari sin Afspa ai lo sidi masidi black law ni lawless law ni hai ni ko adum belu asi amu lakhokhraba jaga amda chi trial method ni hidden trial method ni phare na loi ro ni film ji phare leidna ko disturb area oide na khalam bane ba adugi kaino do kan thoga mu thamjala ko police station khara da masi laibak thi bane ai tare Afspa thangwe thamoira amom sa mane law su ya duga logi mi yengani masi phatti haidi aina haije do si kaino da ni ko port khara da ai haije ge chingilam da Afspa lai akoi no doubt leiraga su adum phajana ekti tawdeba ko sum leibi wani tum leibi wani ana swaida su leisale adum da khoina khallaga ga su khandu su yare Afspa si gi deina haije se ahan bada bera leise khoi gi
human rights sigi yeng matam sida akoina Afspa ga related human rights ani thokna naina bi ai amana derogable haiba non derogable haiba derogable di emergency ki matam da national emergency war ki matam da suspend to ba adu human rights derogable kawi ana non derogable human rights di war to gera international emergency law thokera adu da su derogate to ba da suspend to ba da right khar lei ri ko masi khoi gi article 4 of ICCPR international covenant on civil and political right 1966 yawbani india su state party ni sai convention ji gi adu india context na article 20 ga 21 ga derogate to ba da emergency matam da su 352 sai matam su article 20 ga 21 ga 20 du di topiro akoi doctrine against akoi gi ex post facto law haibam ne adagi doctrine against double zero paraga haibam ne doctrine against self incrimination haibam ne duga article 21 sa maroi ba 21 si emergency matam da su derogate to ba da no person shall be deprived of his life and personal liberty except according to procedure established in law right to life and personal liberty je article emergency matam da su wale matam su derogate to ba de adaina haizari na Afspa se emergency di law thok ta ba aduga akhoi da pi ba right si derogate to shlei ni ba to si be danger ni ko ai jong na khan bi ko emergency law thok pa si article 356 natraga article 352 gi makha da law thok ka do ni president proclamation to do ni sai gi baduda aggression le ba war le ba arm rebel le ba adu matam da president satisfy oire harga proclamation law thok ka do ni 352 se adu gi emergency di leitana thamis emergency law ne si martial law ne hain kamu khrana adu masi aina haibana ti ko aina haibon khan bi ganu masi akoi human right committee koi masi kai de thole no kanda ICCPR international covenant civil political rights gi masi gi treaty se implement tong no enforce tong no committee lei masi human right committee koi human right committee sina 1997 2007 magi ngasai concluding report observation the India da moina pirakhrabani without declaring emergency you are enforcing emergency law hairabane aduna takuni masi am danger ni ko si akoi khanbi gadabani adagi di aduna taba koi disturb area law thok taba aduna section 3 makha law thok doini adagi hadagi direct minister of home affairs gazette notification or mane ko adagi di special power ai se aina hanga sai je kero kada disturb area law thok padagi special power am lai special power se section 4 of Afspa da yaudini section 4 da high cd karamba special power na kada moi da later power later mi hat pagi special power pire mi hat pagi warning ma cham piraga sport on kap thok pa yare mi se any jaga mo na search to ba yare adu di danger na tro madugi henba Afspa muk sathiba Afspa muk armed forces special power piba se Afspa na laiti khwai de sathiba se adu Afspa si di nazi gi matam da akoi Hitler na pass toromba adu ek tu ga mane na khoi na hai ni aduna masi khwai am sathiba ek ni masi di license to kill its own citizen magi citizen du halo haidra license piba chamane hai ni keno bu section 4 pa bi adu bab ta ni section 4 de sathi section 6 protection to the power a person acting under the agency kasai ek tu makha to yu power sing se madu protection pikhale ni haidi without the sanction of ministry ki sanction yaudana prosecute to yaro deni makanam ta adudani fail lori se justice Santosh Reddy commission report kanona supreme court pirakpa adi ifam case loi fail lori se sigi prosecution pi de yaro deni aduna di immunity ni Afspa to se berani ni adi justice Jiban Reddy committee report yeng 2005 adu the high se Afspa si symbol of hatred, symbol of discrimination, symbol of high-handedness and oppressive law na high ni repeal to high ni adu to bide adagi di Naga people movement for human right against India 1996 case yeng just mangan held to constitution based high si Afspa si moi bu held to Afspa si constitutional di high ga su madu rider mayam pi ba ko hujik laiba sar phak ke mayam se Central Armed Police Forces in the area of civil power ni hain civil power et tong na mating bana ba lai ni hain sida Afspa thu yaw mani hida sum hai ni aduna ko sida na paki ki bhai tare akhoi ni civil power se kandre ba sarkar le te type to si sima adu aina hai se cert anam le ko cert di kano gu committee on racial discrimination UN ge convention racial khang akhoi racial ni ko racial discrimination committee se anirak report pirakhrabani observatory report masi racial oin racial di Afspa all India set that deal. Afspa is no risk Kashmir ki wari ne. Natra adu kadobe why you are discriminatory or racial way haini kadobe Mumbai de sanedi no kadobe Jharkhand sanedi no kadobe Chhattisgarh nationalize am kali natra asida di Afspa thamde moi aduna khoi swai gi norisi masi namdana ba thami bra na search na haini adi sido nupi da Afspa si gi akhoi na manorama kai ke lagi do yengu
rape se nupi the atrocity of rape is a manifestation of genocide haigal any she canon high NC sidon committee on elimination all from discrimination against women sinasu ahum lok India da report pi rakhrabani noi Afspa si women against the label law ni ade CRC committee right of child machine su hairakre aina haije de kano ka Afspa si somdap na yengba masi international law ki wang madini human right ki standard ki wang madini sum ek ama sumba disturb area kind of lauk thok pasi an okay Zapreman haji Afspa thamjelak basina irang si makoi control tor ga masi solution problem ngam ni kan bi ai thajadi di si irang si di Afspa control to du nati si Afspa si irang si di terrorist pu tumna hatpa si oega Afspa terrorist hatpa adu betar ga di haji Afspa thamjelak bi masi ki hidden masi ki maram agenda kari obi masi center gi masi akoina di pangang ne du manung da leib du khoi khangjadre ko Afspa se thamaga khangde ko tamda ga su dum anytime lakthok laksin da tawba yana bra disturb area ni kan ka lakba yana ba si ha badi soidana phada ba ya roi khara phag dong mal khara phag dong mal di akoina defend tawrisi akoina di law da yaw du ni ko akoi gi khun ngai ba akoi leidi na yamna ko khun ngak chari ba leba ki khanba na ha sing si akoina defend to ji pot ani dani amana India ki constitution ki fundamental duty sem yaw riba akoi ko na ki duty ni ko madu khwai maro duty si to uphold and protect sovereignty unity integrity India ki sovereignty ne unity ne integrity ne ngak pase ko citizen ama India ki nagre ama oibagi akoi ithau ne base ade amana to defend the country and render national service when call upon to do so India si ngak pase khoi thabang ne adu du aina khamada akoi ki village volunteers sing leba ki ngai sing moi di India si ngak chari ne natro ade amana moi si India ki unity integrity si sovereignty si ngai ni aduna aina khamada akoi ki farm belief ti kaino kanda akoi ki asigi cookie ki lal hobudi moi di lal hobani military ni terrorist ne adu mathang dai jage adu akoi huje ki akoi lan ngak chari bana ha sing sidi they are performing their fundamental duty mandated by article akoi 51A of the constitution adu na ta khal naksal laga na moi sidi kaino kanda pha badu defend do se akoi ki law da oja su yawbiri law da malai masi kaino ka right to private defense ai sa se ai property adu ai physical body si protect tawno bagi angonda law na pi si ko right to private defense ko self defense ai do law di private defense ai bani masi IPC ari bada di 96 ne 106 ni section ji hoji ano bharti nai sani ta dana 34 dagina 44 section adu da ai ngon mi kana attack tawra there's imminent danger ai ta ga ai sa se ngaksa ba yai baina adu ai property the imminent danger le ta ga di ai property nate mi gi su himself or other my property obi aduga physical body obi masi ngakchana bagi right to self defense ki private defense ki akoida ama piri ba ko akoina private defense ki sim akoina sinaba yagani adagi hoji ki duty du mai puthokpiu aduga amana id taseng haija ai dadi hoji ki cookie militant terrorist dreaded terrorist pithib kwai sathi ba terrorist cookie ki terrorist ni ana terrorist define to boda Amit Shah gi adagi Narendra Modi gi biri gi kari gi kaim sang de sida sidi law da definition yauje hore haija ge aduna moidi clear case of terrorism ni terrorist act ni aduna moi singsi akoina masi lotion ma chang bai tare terrorist ki di atopa kaim leite only akoina terrorist lotion akoi ai nate ko law gi mechanism da pijabadu ni phadana pundana military crackdown tawdu akoi haijabani terrorist si law na lotion bama natragana terrorist akoi lotion bam siga den leise aduna now we are in danger akoina terrorist lotion dra matam sana akoi di India gi law na terrorist akoi lotion ka doin aduna akoi adu ngai mo we should finish aduna hazik India government gi kwari maroi ba prior agenda si hazik cookie terrorist cookie militant sing jahana loishal matungda lan si ingdar phagi adu gi wafum ne thami wafum se exactly am maroi wafum ne ai ojatumja khoina akoi India gi political views ye mutang akoi hangana yengba yabagi area lo jake India gi political views in natraga India gi political strategies ye akoi gi Manipur na India da merge to give say 21 September 1949 dani aduga Armed Forces Special Power Act thama pujin 1958 dani aduna 1958 da lakhiba adumba akoi Armed Forces Special Power Act se akoi ge Manipur na akoi ge India da til matung da Armed Forces Special Power Act ki gift se adum phangre habidare aduna sai wai se koi India na haji yeng iba yeng lai diba lan si da ju India si tongan ba sakwo nam lauraga cookie militants da oina mase da favor tawgi wafum ba wa haji se uri even mapani ki changai iba security forces mayam kha haji koi praja mayam na thing na lambi thing iba kholi ba moi changhandri ba se koi praja mayam da support tawi da adu noi changa kanu noi changwa yaro ha bi wafum ni lai se adu swai ki controversy se kamaina ubi ina mase aina sam yeng mo to ko mase moi na hoje
Afspa hojik Afspa thamai si kan Afspa lokho mati amon reimpose story si police station taruk ne ko hojik na hage khoi na hai si mo kuki na lam helak pada khoi nong makeup te ha bane adige mo security force si kambu na hai si khoi order phang de ha bane na tra sidis am lu gong khale adu itar ge de hojik na hage de masi phane am law ga su tasin na de asana phal la ring da mo de mi chang chang hi na tra mahan gi picture si am chaw na khong re jiri da ko jiri da nahan ogri se footage gi matung na tholai se CRP gi mamang da angang nupi angang sin pu gi male ko footage thol ko gi matung na madu de gi moiso order pi gera pi roira haidana isa gi khut si tharak pane ko CRP na tolai se hana kari gumba asana phal lai ring de madu tharkani thajidi ko sagi hana tolai dinu ko aduna si lak pise kai to ge nahan ji kai gi khulai phage ngasi bawda singdagi phangbu khulai si natra sagi khoi ge mogi lekai da yum da saba nomai birel gu bakhara ko cartouche kara digi pampi gu bakhara ko si phabani nahan de am tina ko warlike material da sophisticated weapons jing phagre joko masi chen ba yadar bani hoji natra phare adi doji CRP ne su khut hallu re adi da hoji se problem ju tholok pa yai nam de na atei de su mai haningang wani ngarang CRP ma'am chang khreb adigi nahan attack tor busi coordinated attack ni ko valley area da tori je mase khoi de di yang se khoi na diam hai dana singda Afspa le ma pham de ge nomai ka pak pani natra Afspa le ne singda lam hel sikari no haibam le ko masi gi wa ji to khraga tungan bam da thang ga khoi na phare ba Afspa leiba kangbu sina Afspa le te ba kangbu da nomai ka pe natra अतः तागदी मखाद डिप्लॉय तौबा सिपाही सिंह असी ऑर्डर फंगदे न तुमने लेगदी हजि यारक्तबनी न खुद हलैसिने अतः तागदी हजि मोगी सेफगार्ड से करी पीबा तागे हजि हम समन हारबदा अखोइनदी अखोइगी को खुन नाचरी बजि फाने नत्रगा अखोइ केनो फाने न अखोइ पाखत पम लेरिब को मसी वाजि पुंदोक तुगा अखोइना याम कने डिमांड तरबा नहानजो साइतो लोम दो को कुंबीदा ताबदो मयाम चंगदा कै नोइ किनि मै करी कापुने कापुने असिदा कापुने न तौरेब को नमोइन हाइरेब अखोइ ऑर्डर फंगदे न सुम्मे ऑर्डर पिरम मोइबा अदुबो हजि Afspa से लाकु मतम ददि कै हाइने लाकदगे द को कनो से डिस्टर्ब एरिया लेबम फम ददि मोइना तौरिसि को नन कमीशन ऑफिसर हाइदि मुखुगी याउरिब को नंग साइ वार्डन ऑफिसर नन कमीशन ऑफिसर दि हजि की कनो गाइबा सिपाही सिंगनि मरक को ngasagi akoi ko bi ahum ka bana wonga meba is of the opinion that it is necessary so to do for maintenance of public order oita gadi moji to no hair magadi khutha banga meba oita da khutha ba do khreba aduna di makhoi gi jo constitutional check sing gi di akoi gi security protocol gi matung ina makhoi da piba power strategic response am leibam do kuni adu makhoi da gi ngasi babu ufang de habida ufang di se Afspa ji leita di my order phangera madu da tariba mi sing gi power ne अचौबा नाइबे मथौ तादे मफम दुदा तारंबा ngसाigi mafam duda puri ba mi do aduda ngsaigi magi riang ama piri ba ko riang si ma yamna pikpa riang ni ko ma haji ko any commission officer warden officer non commission officer se ana aduna tragana any person or person of equivalent rank in the armed forces ne ba haji am ipak ba lieutenant am se kapo captain am na su kapo aduna traga bil daram du si no mai kapa se ja ya ngasai khoina khumbi de hari se करी किदम तब चिंग दगी नोंग कापम तम दा कोई सिदगी हल्लगा करी कापद्री ना बसे मसी याना नब पोत अमने बसे हम सबना अमन दाय ता गदी मदुगी खुलाई दो अखुदे सीजन कदा अखुना पखत वाने बा अदुना दे हौजे हौजे येंग मतम द को अखुना येंगदरसी साइगी को अखुगी पेरीफेरी दा हम सबना हाब दा हौजे अखुगी कांगचुप त कापे को कांगचुप की ngang han tawi दुनिया त्रा मखा कुमदरे कांगचुप हाइबसिदी कनोने कांगपुपी डिस्ट्रिक्ट की मखा द लेबनी को मथक द लेबसिंग जे को कांगपुपी की मखा द लेबसे अस्पा ले याय के जुकाय दे मखा द ngai बदि अस्पा ले ते बन गा पने सेदी नो मै काप यादे अमम धाय ता गदि असकी को मथक द की ऑर्डर म ngai ब संगे अदुबो होजिकी लेरिबो पोछि ददि ngसागी मदु द तारम को कमीशन ऑफिसर अम ने ते सेदी यारोय ने हल्ले को हन बयाय होजि अदे होजि लेमुखोंग की प्रॉब्लम से याम चाउन येंग से लेमुखोंग ने नुक्ति की सुम तौरे को याम हेले लेमुखोंग से ngसाigi ko कांगपुपी मखा द लेबनी मोय Afspa लेब जगानी यादे मखा द लेरिबा सेंगमाय की मखा द लेजे Afspa लेते ने सेंगमाय दे डिप्लॉय तरुबा सिपाही सिंह की पावर कइनो गो मेना अचौ वामन ऑर्डर पेर द तागदि मोय खुद हन बंगम देबा अदुबो होजि कर Afspa इंपोज कर पतागदि होजि खुद हम बंगम मेबा अदुनदि तसेंग हाय तागदि मसे अनि मक्ता सिजनबा याबा पोने अदुबा होजि अखोय मितै ददि सिजन ngai मसाक जि करि लेगे मदुमा अखोयना होजि याम चेक्सन चकदमने अदु तसेंग हाय तागदि अखोय जु मसि येंगम मतम दा होजि याम समना हाबदा मखा द ngai बा मी सिंग से
असिना खुद थाब याननब खुलाई ने मदो अखोई प्रजा ओंझलकने हाबसे मसे अखोई ना नेक्ट लवसु चुमदेबको अदुना मसे ममंग द अखोई नते ममंग के वासी तोक्से ममंग के वासी हौजी हौजी की ममंग के वा तोप यारो दो एरिया खरले मरम ममंग की दुना हिस्ट्री दुना साखी ने बोला नते हिस्ट्री के वासी तोचे हिस्ट्री हान की हिस्ट्री तो खरो हौजी ने मथक नोंमै कापथर अबने कापथर पसे मखा दे ngai बसिंग नंग नोंमै हनबीदि हाबदो हनबा याननब खुलाई अमने बसे को हौजिकती हम समना हाबदा अस्पा लेब जगादा नोंमै कापसल अबनिना अस्पा जगी बोचे अखोई अफस्पा हजिक लाख बसे मसी अफबसु ओइबे आइ माने अफबसु ओइबे या तसे हाता गदी पूरिबा ngасagi अखोई हाइदो थाजिंग बे सिपाइसिंग का दोरगे हाबदो सिपाइसिंग सिदा मतकता कापत्रे खंगे अदु तागदी तंपाकते डिप्लॉय तौरिसिंग सिना काप यानब पावर दुदी अस्पा नत्रगदी उपाय लेते मरमदि कैनो मोय मतकती कन ऑर्डर सुंग पिबिद्रे नत्र नाजु जिरिसु ऑर्डर लेते हारिबनि ऑर्डर लेते लेते कापसलिमनेबा मान कनो ना काप इजिको नोइने लम हेन आब्राइन काप इने अदु तागदे हजि कनो सिगुंबा लोम थमदे तागदे अदु कापुरिबा कनो सिंगदुदि सीआरपी सिंगदि दोसा तादोरि होय नै कदबि कापिनो खनाय ऑर्डर मितुंग कापिनो हागान अदुमाय तौदना हजिकसो अखोय इवन दा लाइसेंस की नोंमै पीबे मतमदा मसी मी हालो हाइना पीबदि नते तवदबु सेल्फ डिफेंस दा नोंमै काप याय हाइबगी नोंमै जे पिथोबने अखोय मिसम प्रजादा अदुना करिगुंबा कनागुंबा एक्स वाई जे सिक्योरिटी पर्सनल अमा तकता एम्बुश तरप नत्रगा नोंमै कापसल को मतमदा ऑर्डर ngaire लेदोरि हाइबो अफम जिनो दा करबे तो ऑर्डर ngaibse अस्पा लेगदि ngaidरसु यारे अस्पा लेब जगादे ऑर्डर ngaibे मथौता देबा याम सबना हाबदा अखोयना हंगबदो नखोय दा नोंमै कापै त्रिबोगदि प्रजादा नोंमै कापक मतमदा नोय कलुइदोरिबा हाइबजे अखोय क्वेश्चन नमनेबा नत्रा ngasai amudun self defense waneba praja kanba tidi praja kanna baneba deploy torise praja kanna ba thamaga government su kanu pibidre akhoi am samna haragadi aspa haise ngasai nongoi ka poina ya pigum dani ne moja kapu haidula ngasi bukta laibam singsida ngasi aspa haibsidi sigumba irang gi dongta leiba nate hana tongan ba amgi irang ga lekpani akhoi de sumonjal akhoi honi kiruwani ado hojik ta seng hai taragadi hojiki leiba kuki na mathak de nongoi kaiba adi akhoi na makhar de nongoi ka khot pide aina okte na tawrise mase aspa gumba lo ma leitragadi sagi moida upai leitabani na idi maduda thamukbo oram basu yang khalle aduga implementation da akhoi na soidana thangani ke moina lan implement tor tagadi akhoi khudak ta hando haibse thataru khotang ni thamise aduga marak ta hando ko su moinga mebako adunadi matam gi matungina akhoi se hojik tawbutai hojik ti naga yang ngangam bodo hojik aspa leiramnina hojik kuki na nongmai kapok baje khuduk ta hanbiro aina haibse yare okay aduna akhoi na hangana yengmo tamda ngasi phawba armed forces special power act akhoi gi imphal valley natraga Manipur ki saruk singda thamma matamda masjid akhoi praja sing gi karigumba amata kanabagi wafam amata leite tabudu praja sing afaspa gi marumda afaspa gi maming da ot nei ki bagi wafam mayam khak lei